Dobar dan i dobrodošli u prvu epizodu Minecraft preživljavanja multiplayer. Znači, ovdje sa prijateljem snimam koji nema kanal, ali eto, želio snimati i vjerojatno će biti, tako ćemo, ja i on ćemo vjerojatno snimati, tako. Pa eto, sad ćete malo njega čuti. Da. Ja i on ćemo snimat, on će možda više epizoda snimati i bez mene, ali kad se nađe prilika, bit ćemo zajedno. A sad ćemo krenuti sa našim Minecraft preživljavanjem. Da, evo, sad radimo novi svijet. Ja se nadam da se dobro čujete, nismo toliko sigurni, ali eto. Da, čekajmo se. Epizoda bi trebala trajati oko 15 minuta. Da, meni se trenutno radi. Evo, sad njemu se ne znam što, nismo baš odmah. Da, evo. Ali mislimo da ne bi trebalo nekih biti velikih poteškoća. Isti stisnuo na mene, ali ste napravili novi svijet. Čekaj. Sad čekaj. Oprostite, malo poteškoća, nadam se da ćete oprostiti, jer stvarno slučajno. Ok, evo ga, evo, našao sam te. Evo, ja imam skin, inače sam da znate, on nema. Da, ja on, evo, sam vidite Steve. ga, vjerojatno on je Steve. Možda bude imao skina, sad ću ga navrano udarat. Ajde. Dobro, i idemo krenuti. Drvo ovo. Ja idem skuplja drvo, a ti... Zapravo, skuplja i ti drvo. Ajde. Ne znam, sad bolje te čujete. Sad je tako vrijeme i ne bi trebalo nikakvih... kako se zove? Prevelikih problema biti. Da, problema i ne bi trebalo biti pozadnjih zvukova, ko u prošloj epizodi. Slika bi trebala biti bolja. Imamo radnu tablu. Imaš radnu tablu, super, ajde postavim negdje. Jesam. Tako da, eto, sad bi trebalo sve ok biti. Malo sam prehlađen još, pa eto. Sad ajde. Čekalo mi jedno drvo da napravim. Skupljamo drvo. Pikeks. Sigurno, napravi bolje sjekiru. Sjekiru, dobro. Ok, evo. Inače da ne pomislite, to je njegov kanal, ne moj. Da, vjerojatno će biti zajednički kanal. Da. Vjerojatno će imati isto korisničko ime, pa će i on moći stavljati obične videe, ko ja. Da. Joj, kako sam glupi, gledaj ovo ne puno ljepše drvo. Da, sam malo. Joj, ajde idem ja po to drvo. Dobro. Ok, znači, evo, to je Minecraft Pocket Edition, to sve već vidite po veličini snimka. Ne znam. I da, oprostite ako vam ne valja veličina snimka, jer Stvarno ne znamo. Znamo napraviti, ali mi inače ne znamo koliko velikinu da stavimo. Ako vam se epizoda bude svidjela, stavite like, ako ne, nemojte ništa. Da, ako vam se sviđa. Mislim, ovo nam je druga već epizoda, tek druga epizoda na kanalu. Zato nemojte prevelike nade polagati baš u nas, jer ne garantiramo baš. A ne znam se, evo, vjerojatno ćemo za sad Minecraft ćemo snimati, a možda još nekad, ali to ćemo vjerojatno samo snimati. Da, ali sve ovisi, jer za sad ništa planirano posebno. Da, nismo ništa planirali, pa eto. Dobro, ja se nadam da se čujemo. Ja se nadam da sam kad sam radio video, kad sam napravio sve to. Ako se ne pravimo baš dobro, vi nama napišite u komentare što ne valja, jer stvarno ne znamo što treba, tek je drugi video, meni prvi. Da, njemu prvi, ovo je meni drugi, ali eto, ja sam pokušao da slika bude preko cijelog ekrana, ali ne mogu. Ne da mi taj moj program za snimanje. Da. Preko mobitela, prostite, ali eto, ne mogu ništa napraviti. Ovo je najveće što može biti. Ali sljedeći video ću malo pokušati sve urediti, možda uzmem novi program, možda program za rođivanje uzmem ljepši. Ili bolji zapravo. A i nismo prije baš imali iskustva sa snimanjem, tako da... Ako šta ne bude voljelo, samo u komentarima ostavite i pokušat ćemo to ispraviti tijekom iduće epizode. Ako ste vidjeli, intro smo napravili odmah u prvoj epizodi. Možda ako ste gledali prvu epizodu, baš prvi, nije bio intro, ali sam onda obrisao taj video, pa sam stavio novi video. Dobro, gdje si jer imam dosta drva. Ja sam u onoj šumi. Onog drveta. Jesam da je vidim. Da, ali on, kako se zove, nema sliku, nema, ovo znači na jedan mikrofon pričamo. Da.
I mislili smo na te preko poziva ili preko mikrofona da razgovaramo, ali nismo mogli. Ne znam, Ali vidite u još tako. probama je dosta dobro zvučalo. Proba nam je dobro, radili smo 3 probe i dosta je dobro zvučalo, znači... Tako da, eto, trebalo bi sad opet. A i za našu dob nemojte baš previše očekivati jer... Čekaj, Da. jel mi igramo? Joj, Samo prostite, prostite, ali ovo je mala tehnička smetnja. Ja mislim da će mi se možda ispraviti, pa idemo mi sam do mojeg punjača. Pa evo, ja sam se spustio dole do utičnice. Nemojte zamjeriti. A Marija, ti molim te, sidi dole opet. Joj, sad nismo ovo isprobavali, ja se nadam da će se nas dobro čuti. Marija je sjedni, ja nadam se ljudi da će nas dobro čuti ovo. Ovo nije baš dobro, ali ispalo, nisam vraćan da mi je mobitel prazan. Ja se nadam da će čujete obojicu. I nadam se da dobro vidite, oprostite ovo što sam još radio. Gle ovdje. Tako da, prosti sad zbog svega ovog. Nije namjerno. Nije namjerno, nisam mogao. Vidim. Mobitel mi se zbio zamrzo. Pa nisam niš mogao napraviti. Jedno mi je počeo snimat. Prekinuo sam, ali ja sam mislila, ali eto. Prosti. Da, evo vidim. Gle, ja sam srušio drvo. Ali ne znam, ali se tu mogu izbacivati stvari. Ili ima Q ili tako. Ne možeš to izbacivati u Minecraft Pocket Edition. Ali kad napravimo škrinju možeš prebacivati stvari. Da. Napravi zato škrinju. Ajde si molim te približi, ne znam baš koliko nam se dobro čuje. Možeš ti malo hrane. Ako ćeš iskreno, nemam ništa, ali vidim tebe. I evo sad ću napraviti čest ili škrinju kako vam je god draže. I da, ljudi, htio sam reći, vjerojatno ćemo, ne znam, u budućnosti, sad evo, ja sam rekao u prošloj epizodi, da imam, snimat ću preko, neću više vjerojatno i preko Moviza ću, ali snimat ću i preko PlayStation 4. Ili 3, to sve Ili 3. o vremenu. To se ovisi o vremenu, ali sad mi je PlayStation 4 trenutno na servisu. I I vjerojatno... napravio sam čest. Jesi. Si ti nesto nekud. A, pogubno. I kako se zove, da, i onda ćemo, i onda ćemo vjerojatno i preimenovati kanal i sve. Sad se svi pitate šta toliko pričamo o radnji videa, ali ovo je tek uvod, tako da. Ali sad ćemo se posvetiti epizodi. Da, evo, našao sam svinje. A ako malo čudno zvučimo, to je jer smo promukli, barem ja. Da. I ne znam da se dobro čujete, mi jako glasno pričamo. I trudimo se, ali ne znam, eto, imamo taj mali mikrofon na slušalicama, a i to da mi je jedini mikrofon. Ako Bog da u budućnosti si možda priuštimo i 2, pa će biti bolje. Nije to nama problem zapravo. Da, imamo mi 2 mikrofona. Ali jedan problem je što ne znam uspostaviti ta 2 mikrofona da se čuju u videu. Da. Imao sam svašta. I ako nas neko baš prati kod nekog ko je gledao video ili neko ko je to stavljao, ostavite nam link ili nam napišite nam komentare. Da, i oprostite, nisam dao još Gmail, ali daću vam ga vjerojatno u ovoj epizodi. Ja nekog trećeg, ja sam pregladan. Ti znaš brzo trećete uopće? Ne, ali sam i ja. 2 putovati. 3 butkice. Tak sam je. Evo vidim te, Jesmo Steven. mi na miroljubljivu? Samo malo ljudi, oprosti. Mi smo, da. Da, nemoj. Ovo je malo čudno. Oprosti, ali... Nemoj me tu. Nisam te ja. Neka tu silu. Silverfish. Evo ga, ubio sam ga. Da, je dobio si ovaj. Baš si dobar skin, baš si seksi. Sorry za one koji... Ali ovo nije značilo ono što znači, što vi mislite da znači. Nemoj me ovdje, molim te, znaš. To je stav škrinju, ajde. Jesi glup? Ja imam još jedan život hrana. Pod hitnom. Ubio sam te, sad što ti se vratio životi. I hvala. Ja te vidim. Tamo preko obala sam. Ja sam da me dobro čujete. Ne znam. Ali valjda dobro čujete. Ok, video traje još prilike 5 minuta. Ne baš. Ne snimamo baš puno, ali dobro. Ne snimamo puno, nismo uopće puno radili zapravo.
Nismo ništa ni osmislili, nego smo samo onako. Da, sam su misle, ali gledajte, možda pustimo 2 videa ili 3 čak u ovom jednom danu. Ne znamo. Ne znam, dan. Ali vjerovatno ćemo raditi nešto drugo. Meni sad polako crkava baterija, tako da će ovaj video ubrzo biti gotov, ali A nadam se da će sve biti okej. da. Znači, evo sad su na baterije prazne. Ili imaš kamena? Kamera nemam, ali idem sad malo kopat. Ok. Jedna stvar. Da, vjerojatno će sad moj prijatelj otići. Vjerojatno možda snimam zapravo jednu epizodu od 15 minuta i još neku epizodu od 10. Znači to sve spojiti u jednu. Pa Ali možda tak bude, ali ništa mislim. ne obećavamo. Da. Vo. Meti se. Ja sam ga zakupao sam do zrata. Da, jako lijepa gesta od tebe. Vidite kakvog ja dobrog prijatelja imam. Dobro. To ja zovem timski rad. Ubiješ me. Štete što nemam lave zapalio te. Pa znam. Ok, evo, idemo. I pada noći, zato ćemo se negdje nam treba planina. Ja nemamo ni to. Ok, 3 minute će još trajati video. Vjerojatno vi sad koji gledate vidite da video traje još 3 minute. A i pada nam mrak. Da, i to nije uopće dobro, jel imaš mač? Nemam, ali imam sekiru. Pa nam miroljubljivo je. Ne, nije na... Znači ne igramo, dobro, ne igramo na miroljublju. Znači ne moram tako govoriti. Igramo, eto, igramo tak. Igramo, ja mislim Lagano. na lagano da igramo. Jel ima teleport to me? Pazi, zombi iza tebe! Pauk ispred mene! Ne, Marine! Ljudi, ja se malo bojim. Marine, help me! Pauk me napada i creeper! A, super, Skeleton. ja i vidim Klokija. To je kokoš inače. A vi nju ne vidite jer... Fuck! Ma, on je malo tak su mu nekad, kada se živciraju stvari, tak malo budemo, oprostite. Umro sam. Samo za informaciju, tako da... Oprostite zbog mojeg prijatelja, on je takav jednostavno, šta možete, vi ste isto takvi neki. Ali neću se vrijeđati, neki možda jesu, neki možda i nisu. Sam ja ništa ne vidim i nadam se da tu nož ne treba. Da! Help me, Marine! Help! Ne znam gdje sam ja, kao Ne! gdje si ti.